Oke guys, full kolaborasi guys, Prabu Sakti di door to door dealer, ini door to door dealer sama Prabu Sakti, dan yang ini door to door Putri Sultan. Oke, kita lanjut pelepasan. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini kita seluruh sekon nah. Aduh. Bu Sakti door to door. Cul. Cul. Blutung guys, katanya blutung guys.
belas bang, belum belas bersih. Door to door express itu Arindo langsung bro. Door to door junior guys. Belum apa bersih bang. Lupa Pak, aduh. Aneh.